Apnya subhaya ki para jor sasisin siakan eka channel kisawayom de paralog akan eka por ngin ya pe ya kakanhun menteri juga sorkar MD itu nama arba mentaka canwit nak yang kasorkar kalah keliang lah nak kalah reshuffle kalah keliang ya ki menteri hadu rangut kumbang latib bah ada kan tuplang bad chief minister dan hadu kat dan tangkat arngut ki minister haka sorkar de napadang kina ki kat arngut menta don hadu rangut kila keliang nak daki wei pada kajakan kini ki rangut kan aga video nya pe manu ba dang ne manu ba lasya keliang ban manu barung temai dah mentang ya pe chua hari ni ki ars nem steng ya kini ki kat arngut ki menteri ki basyong syuki de menengkong ya pe Konrad Sangma kum chief minister nang ta iba Preston Tensong kum deputy chief minister uh, iba Snyau Bahalang Dhar kum deputy chief minister nang ta iba Alexander Hek iba EL Hek kibangi yaong kum cabinet minister nang ta i Dr. Mezer Amparin Lengdo ru kum minister hi nang ta iba Paul Lengdo minister nang ta iba Koming Won Ombon minister iba Abu Tahel Mondal minister nata iba Kermen Selah minister iba Markus N Marak minister iba Rakam Esangmah minister iba Syakliar Warjri minister te paralog hakineki arsnem steng kini ki khar angut kita ki menteri sorkar ki badan ki babat ya ka sugi menteri hapo ka sorkar MDA tu te ini apa pada hakan ka video na paling kini khat angut mano ba dangne mano bala sya slot no ya ka sugi bat mano ba rung thmai te na padang kini ki khat angut kini ki prangut ki bala sya penhiar suki mentaga sngi ki bala do no ya ka jinglong menteri kilong urakam esang mah ubah jubat baru sekata aja ka education ini udah nak ke parti NPP minta ulah siap penyiar sukino dong ya peju ne iba coming one ombon iba coming one ru iba baca ka food and civil supplies ida ida ke parti NPP ini ru ilasya penyiar sukino nata i Dr. Meser Amparin Lengdo iba bat baru sekata ya ka health badai nak ke parti NPP ma iru ila sya penyiar sukino nata Abu Tahel Mondal ubabat ya kapowar kalau sekata badai nak ke parti NPP uneru ulasya penyiar sukino nata iba Pol Lengdo ibabat ya tourism badai nak ke parti UDP uneru ulasya penyiar sukino nata iba Kermen Selah ibabat ya ka revenue disaster management jongka parti UDP mairu ilasya penyiar sukino nata iba Syakliar Warjri nak ka parti HSBDP mairu ila syak penyiar sukino nata iba ELHEC iba bat baru kata ya ka animal husbandry and veterinary nak ka parti BJP menta ila syak penyiar sukino te paralog leo iba ki prangut ki bala syak penyiar sukino kidai kini ki bangala ay kali menta pan iya pa kino ki badang ne kum kita ki minister nadu usnam arhajar arfu lai mo te badang ne nadu usnam arhajar arfu lai kum te ya pa chief minister Konrad Sangma nang ta iba Preston Tensong iba Snyau Bahalang Dhar bat uwai pat minister ubah dang ne hadu menta nadu usnam arhajar arfu lai ubah ram weng kamut udai na Markus N Marak udah nak kena kita kisahut kita bedang nak akan ka syuki minister te mentapat paralog ini yapet pat menta yakin ki barung thmai kina marba kidon ru ki barung thmai yapet pat kita ki barung thmai haka jaka jung kena ki balasa penhiar syuki te kina ki balasa penhiar rung thmai pat ki prangut ki balasa penrung thmai kedai iba wailat miki selah te napok ke parti NPP iba Sostenes Tun napok ke parti NPP ubraining Sangmah
napok ka parti NPP barang rung thamai nata Timothy Disira napok ka parti NPP nata iba Ahmad Ba Lengdo napok ka parti UDP barang rung thamai iba Lakman Rembui napok ka parti UDP nata iba Methodius Kar napok ka parti HSPDP barang rung thamai bat iba Sanbor Sulai napok ka parti BJP ibadang chu yo ban rung thamai te kini ki taki prangut ke badang iyo pat bandung thamai hapok ka kabinet hapok ka kabinet jongka sorkar kum kita ke minister kum kabinet minister jongka sorkar MDA tu te paralong mentangin suya bisyar khandiat na pedang kini kiba la syaweng kiba kina pedang kini kiba dang ne kiba la syaweng bat kiba dang rung thamai pila yo iba kita setang sangut kiba dang ne kita ke minister na usna marja kulai hendak mentakila prangut ke la syak kaliang no te darang ya pa ya kene kibrang rung thamai la se kan num dalong hi kaba lengo na mar bang yo iba kiba bon hi sebangi la ya itho ithau kidai ki MLA kiba la job ru jong ba met ba la kemen ru bala bateng kumu minister haka sokar MDA won nata ba met ba bala bat kumu speaker haka sokar MDA won nata iyo iba kum jong ba sanbor bat kiwe ukila jabat minister haka sokar MD1 te kamda yo ka ke ba plan na ke ba thamai henrei ke ba ban kren haka ne ka por bat kalong chapang kene ki minister ke ba la syak weng no na ka sorkar te playo kene ki kerteng ki prangut ke ba la syak weng no na ka sorkar tengin yo plesyu henrei fisngau kumno halor kajing sya weng no kini ke minister prangut na ka sorkar ba kajar lalor kane ke jingrung thamai jung kita ki minister fisngau kumno te hakane ka video na kalian ka jonga na kwa ban pen pau halor kane ka jing kalian minister na kalian ka jonga snow ba long kadon ka jing snow khandiat ka jing snow na kren kum ngam kren kum uno breu jong ka parti renga keren kum unong song snong nyong ka jela bat kum dekhot jong ka jat breu nyotrep nyoskum tengah keren ngadon kata kajing ngau benut ana kajing ngau benyau kandiat kadang aku dekhot jong ka jat breu nyotrep nyoskum kum kasih ngadon kata kajing ngau benyau na kajing ngau benut kandiat namar bangayo hakane ka sorkar MDA tu don arngut ki minister ke ba kamlong qualified lana ke ba kam ibiang kita ki anut ke bangar nganya thu kane kapor kalong ba kum Dr. Mesel Amparin Lengdo ibadai ru tangma ilong kumi ibadon hakane ka sorkar ibu kum minister ibadon hakane sorkar MDA tu nata sa uwai pat uba na kaliang kajonga ngayo ina kapor kam tam kapor balong dorbar bat iyo iru kajing pensai pat ba ki babon ki kam ki ba utreng iba ura long qualified ba ula biang ba ban kum minister uba ngayo ika rukom trikam ka ibiang bah na kajing pek ke jonga te ita idai ba pol lengdo henrei yo iba kini baru anut mentaki lasya weng nok kum kita ki minister iba la kam qualified na kata kadau hakane ka por kum uwei na kinong snong nas kum ban chupan pau ba kadon kata kajing semua benut kendiat ba kum jong iba pol lengdo kum jong kong mes kum idong Dr. Mesel Amparin lengdo kin do iker dan minister nama kidai kita ki wala kam ilong qualify ke kam qualify lan la da kalong hapo assembly la kalong hapo yeng dorbar hapo bagi ata ini hapo bagi ajubab hakapor bagi ay kapen sia ke pat baru ki babon ki issue bagi kam yo iba kumjong iba pol kumjong Dr. Mesel Amparin lengdo kila kam long qualify na kadang jong ki minister badan hatai ka sorkar kena pedang jong ki kasih badan hatai ka sorkar MDA itu Ndrei ki babon ki minister na pedang jong yo iba na pedeng yang pedeng kasih yo iba coba bon ki hap dan kam ting yarap baik na konrat nda kali yang persya dan kam jubam pun sen ki hu hap jubab konrat hap penyarap konrat namar ba ki babon ki ham kidang kam dona na kata kadau apa ba kajing do long menteri Asudon kata kajing sengu nong. Let's say na pedeng jong pi bapak ya ke video pilak ban om yahab jing mut ban ngaro. Pin om yahab jing mut ban ngai kata kajing ong jong ngan rai kam lele. Namar ba pilak ban komen ya kajing sengu jong pi namar ba. Kajing sengu jong ngalong ba. Kajing sya weng minister. Kajing do kam minister kum jong
iba apol leng do kumjong i Dr. Miser amparin leng do te kalong kajing du nong ka bakrau namar ba kidai ki ku bakhala kamlong qualified kum kita ki kilapan iya kasap kajong ki ya kajing la kajong ki kum kita ki minister na kata kadau ngacu snow don ku ngacu kwa ban pen pau kandiat ya kata ki ai nang ba gila ar ban pen pau lang dan kali yang kajong piru kinong pe kan ka video pila ban pen pau ki snow kum no alor kan ka jing sya weng no jong ki ne ki minister ki ba kham ibiang kum jong ba pol kum jong i Dr. Miser amparin leng do ban pau jing perhajong pi leng ba komen sa po jong kan ka video dan nagaling tungan anong penjerong syu Andre in second pada hagawai pada ka video data sadu pinsyam biang hagawai pada ka video ngai kublai pi baro kublai sibon